ki khubor ki babnya. Menteri Katanat ki kampo yang ka sarkar pedeng u Amit Shah, bat u Presiden ka sengkmi jong ka BJP u JP Nada, mentaka sngi kilapli ya ka office terikam batmai jong ka BJP Hajala Assam, kabadan haba sista Guwahati, bat kani kadi ka office terikam ka bahe tam jong ka seng BJP hakatan chatilam mingi. Menteri yang ba ka Jala Assam u Himanta Biswa Sarma, Menteri ka Sarkar Pedeng u Sarbananda Sonowal, bat kinongilam ka seng na ka Jala Assam, kilayadan lang ha kani ka sngiple. Unada badu Amit Shah kinlait banyadan bentalang ha ka jingelang jong kinongkit kam ka seng ka banlong Hamadan Yilekai, jong ka Veterinary College, Khanapara Hagwati. Kini kinongilam klidu jong ka seng BJP kila penlong ru ya ka jingelang, bat kinongkit kam ka seng Hagwati. क्या होगा? चार चार देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है, वहां पर ना शांति थी, ना विकास था, ना संस्कृति, संगीत, भाषा का विकास हो रहा था, ना यहां पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी। मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। का मेघालय गवर्नमेंट लोअर